Yakayang dolbar Lok Sabha la pensane no ashwa na kabenta mata kasni hadin bakalyang persya kalaya ki persya na kadaw jang kajing kuno UNP kaseng BJP unisikan dube persya ya unong yalam kalyang persya Rahul Gandhi bat yaki wepat kinong yalam jang kaseng Congress. Menteri Rangba adu jangkari Narendra Modi unsa pli perda ya ka Ashta Lakshmi Mahotsav kaban penpau ya ka jat riti destur di prepare jang kathan stay lam ni jangkari ki MP jang kat senrop India blong kilai ki persya hapok ayin ba thawan halo ki jing kanno penbam tengka persya ya ka wei ka kanhon khayi ka bapa Shillong kilap tengka layok kurup na po ka office rekam jang kayen da ba thawan Raja Sabha hinan kasni Hakajing yale akai cricket ke India kan saya kun persya ya ka Sri Lanka Hakajing yale akai semi final jang kalampong men's under 19 Asia Cup ODI ha Sharjah Mynta kasni